Nirmala ka nyam ka nas jalan kon tilian ka roisni ka nor online TV channel to kon ka breaking news are which ka Unity State alar bukon linga jan gwasa me ler misho da lana gwada dan ka runwang shu manata ma ka kor shangdara me ke liu bene ka tiang araja me raj mishalat no shi tore which in winami gwat mi shi de ne sa Sudan SSPDF kenenetin kon tin lanwari re which ka bintiu shi ka tika kor mi shi yet kaka ajaro dana gorno bak nwaka yakel man tuok na maka kwide kimen chora lare which ka bintiu bana jalin kel ka dob dana de kon linkaja kan kono niam ray ler kana me mi jiram jadid gore jano gender subscribe deri notification bell deri jetwan kader ja gorban o deri char deri ja gorpen ka korga mi shi video shi jagwich ki chi mandana lat katin chi ja konling gorja en wode yan nyak ne ko kien and breaking news me be konoling re which ka Unity State do mashala do ne na ke rajana na shalat no shi de ni kume SSPDF South Sudan People Defense Force tin de pin kirma yadit shi ga yet kanware tintere which kama yom county kanware county yes ke SSPDF de ni kirma yadit shala do kan ke ngweni kula nyi ni kan ke de ni care no wache kurmo cha kurmo di long re wichin winami ko to ro no dan kurun wang ka do badana chalat ke ja an kurmo to ka an wala ka shanka jan dangre wi de ro ka pairo ron kin dangro jan dangro wi de dich ka gwada nana to ko tin Unity State man to kor shala do shideni SSPDF South Sudan People Defense Force chikanon no de ko hok ter chong de kan kanang ka bom ke de kan ka pech de kan ka kep ko nok to ka ngwanen kon tintere wijin winami ti chal ke ter chong ti chik okoto ok ti kan ka onong we jani en wiji kan onong ten wukan ga nong ka warab state chikan okoto chikan ga okan re wij ka warab state chikan ga nong ka gok chikan ala warab state ko la gok real jan gwa dan wukan ok to wukan ga nong ten gugreal ke warab state we jane shala do kormo budetin dundo kana lat mite ke jibone titeten are kormo shirka milin yana mentama man chalatin shala do shideni chikana on no de kan oko to de kan kan kater chong ke ngwanen konen tin tetken ga matila ngwanen no re which kabintiu ano an gwasa mo kan ngwane kan kana nok ko do brana chalat ke je kan kana nok no de kan ok de kan gato ko ok waga kan wukan ga kan ka wukan ga kan ka jangan tong mi ka warab state shi kuma men pinkir ma yadi de la SSPDF shi kan shi guje no de ok to de ga logiken de ga ke baro mi cha ko kwen gwasa me kenen ne kenen ta ok nan ka kanai ba ok ba kan nan ba ba kan nang bine ok bine ga kan wajane yo mi ne ga nang kan ok to ba ga bulo jog ne de konti la politician no re kay yo mi ko hok tin kontin la hok o ko tin cha ti la na pe ke jang mi sha kan nang chicken ok chicken wi an nong tong mi ko wajan ti kan ke rule ko tele ke shoot kan wari mi shi ke dun war nang cha ja bulo jog ne me roje dana shalat gwasme kor mo tuok ka kwiok ko do badana shalat ke ja baje kwen ya ka tok ande yen lenga jagwa ngane jagwa no ke jen gwasme baje mat ko chikoru shi ko ngwan re doar ran ten wate ketin shirke jen Unity State kama yam kanti jen gwal dan to ri mo tenen wale kwaje kuje no mu donte jiboni ki mu donte ka bot tel mi shalatin ramkel mishirach ko online je la lere me yone en wo chi kor che togon winami kan media na kola media na South Sudan che ne de konte juba che kan kalat de jogo no mite mi talk kam SSPDF kan ne de kola no recharge malalat ke no ne de konte tin kan la kola ben yala ke information ke lere kona baling
ko be je long no metere mi che tuok changa nasar mi jire ke tuok tin ke mai ucha jalat ke chikana broadcast te mi to nyen ka ko bo te mi to nyen ka benti ke ga mayom chi mi re ma to chikan kalat kani de kono te juba shi ai radio charo je tin radio to mazunyu bo kan tin ko ke chikan right tin jen la bu me long no ba tin kon le rodian ba ga maling rain ware a chang chanang no kana gat ka ko bo murlene sha ka lat ke ken so in katadan let kene je atam je chi atam go en go chicken tin kon to ren wer shin bialat ku kan le bialan tin kon en to ka jang no namo shi mo go mugur kano de ra fair de kan ler tin kon to de kan kalat men tadan che to go je shi mi to gwas men tam jen ko dan CSS PDF chi kanon no bi kan ter chong army bi kan ok bi kan kan ka ti chi kan ka kan ka go real is no mo kur che chu non kam SSPDF kan ir kontin la ngani te kwala sholo tercho agenda nan gore de nywa ya kel ngode tele ler machine ben ka kwitin kontin mi dong te kan te ka bot ki ngum shoro lat tele mi sha na ngach God Mechala and fighting erupted in Mayom County, United State on Saturday afternoon between the South Sudan People Defense Forces or SSPDF and Terchong militias. The spat began with SSPDF attempted to confiscate cattle that the Terchong army used are reportedly raided from Gogrial east of Warab State on Friday. According to the source, the fighting is still going on, though no casualties have been reported yet. Agenda na chala da mo ne to content shura ma shela da no chikor je to no no. Gwa ban yo je gumre diana ne biate mal bye bye.